Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Hamid Muhammad Al-Ghazali, wa Syekh Abi Hamid Al-Ghazali hadati radhiyallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minal jami'il malaikatil muqarrabin. Alaihi salatu wassalam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Summa ila hadrati syafi'ina sayyidatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa ahli baitihi minal muhajirin wal ansar ajma'in wa jami'al masyuhada'i wal ulama'i wal awliya'i sholihin wal musannifin wal mu'allifin jududina wa jaddatina wa aba'ina malakuna alaina ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Maila hadrati Faris Syafati Sayyidina al-Mahbubi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khasu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahir rahmanir rahim. Hidir Abil Abbas Balyani Malkani alaihi salam. Wa ila hadrati Syekh Auliya Yahwali Sayyidina Syekh Ali Jalil Syibdul Khairul Bariyah Abi Muhammad Sayyidina Ali bin Abi Talib wa Sayyidina Syekh Ali bin Walid wa Sayyidina Ali bin Talib wa Sayyidina Fatimah Zahra al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Maila hadrat Sayyidina Syekh Muhammad Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani Abi Salim Musa Jangkat wa Syekh Asbandi wa Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Ahmad Al-Ghazali wa Syekh Abdul Sibli wa Syekh Qutbil Haus Abi Hadir radhiyallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim alhamdulillahi summa ila hadrati Sayyidina Syekh Abi Yazid Al-Lisal Mustawi wa Syekh Muhammad Hanafi wa Sayyidina Syekh Ismail Rahman wa Syekh Jalal Syuuti wa Sayyidina Syekh Abi Zakaria Sarafi radhiyallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal Maila hadrati Sayyidina Syekh Abdul Wahhab Syarani wa Sayyidina Syekh Ali Nuruddin wa Sayyidina Syekh Abil Abbas al-Bawni wa Sayyidina Syekh Badasuki radhiyallahu anhu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa ila hadrati Syekh Abil Abbas Ahmad Musari wa Sayyidina Syekh Abi Sa'id Al-Qarim Musari wa Sayyidina Syekh Abil Hasan Al-Bakri wa Sayyidina Syekh Abdullah Ismail Bukhari wa Sayyidina Syekh Abdul Aziz Malabari Banan wa Sayyidina Syekh Tajin Ata'il Sakandari radhiyallahu anhu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Summa ila hadrati a'immati arba'ati mudari ashabil hadin Sayyidina Zaid Imam Sayyid Syafi'i wa Sayyid Ahmad Syarhadi wa Sayyid Malik bin Dalusi wa Sayyidina Sulaiman Jazuli wa Rabi wa Sayyidina Radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa ila hadrati Qutbil Kabir Sayyidina Syekh Abdul Salam Asyir wa Sayyidina Syekh wa Sayyidina Syekh Mahmud wa Sayyidina Syekh Abdul Qasim bin al-Baghdad wa Sayyidina Syekh Abdul Abbas al-Badawi wa Sayyidina Syekh Ahmad wa Sayyidina Rifai wa Sayyidina Syekh Ahmad radhiyallahu anhu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الشهادة الشيماء أشهد أن لا أشهد بشر وأشهد ربي آدم يا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وما إلى حضرات سيدنا سليمان دراني وسيدنا شياب عبد الله أرزق بن سعد المجاسي وسيدنا أبي فادر مصر وسيدنا شياب زكريا معدل رسول سلام الحمد لله رسول نسبور وسيدنا سلام نسبور جلال وسلام جلال الرومي وسلام رضي الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم إلى حضرات الأحياء والأموات من جميع صالحين من الأولياء رجال الله العارفين والعلماء يامرين والجماعات من أصحاب جميع سنن ولسان أجمعين وشائر الشهداء وإن صوفيا محاكين أينما كان مشارق الأرض إلى مغربها إنه لا يتامى وإياهم يهدينا بهدايته ويهدينا بهدايته ويجمعنا ويدعون بركاتهم وأسرارهم وأنوار في الدرار وإلى حضرات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Bismillahirrahmanirrahim. La yusabbihu iku ora nyerupani apa sam'ana ing carane kerungune kita wa anal basara lan sak temene olehe mirsani Allah. La yusabihu mirsani Allah iku ora nyerupake ane sapa man basarana ing oleh kita ningali wa anna lan sak temene kalamuhu oleh dawuh sapa Allah. Ya yusabbihu iku ora nyerupani bihi ing man kalamana ing omongane kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang sebenarnya tidak menyerupai kita makhluk, ya, tidak menyerupai kita makhluk ini. Tidak sama, Allah sama makhluk itu tidak sama pendengarannya, ya, pengrungone tidak menyerupai kita semua ini. Jadinya harus kita bisa membedakan antara Allah dan makhluk, antara pencipta dan yang dicipta. Ya, kita harus paham. Oleh kita kabeh krungu lan kita nindakake bilih oleh mirsani Allah Ta'ala iku ora nyerupani oleh kita kabeh ningali lan oleh dawuh Allah Ta'ala iku ora nyerupani oleh kita kabeh ngucap. Kaifa iku kaya apa iktikatu utawi nintakake bi anna af'aluhu kelawan sak temene pira-pira pegawene Allah subhanahu wa ta'ala mukhallifatu iku nulayani li af'ali ing pira-pira penggawean hawadisi pira-pira makhluk. Huwa utawi kabeh anak takita iku nintakake sira annal af'ala ing sak temene pira-pira penggawane Maula Bendoro subhanahu wa ta'ala mukhallifatu iku nulayani
af'ala ing pira-pira penggawane sain suci-suci minal maujudati kitabe pira-pira maujudati barang kang maujud li annallahu krana sak temene Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu iku agawe manungsa ing Allah asya'a ing pira-pira perkara bila wasidatin kelawan tanpa lantaran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu membuat manusia, membuat kita semua ini tanpa ada lantaran, ya. Tanpa ada, di sini diterangkan ada pembantu, ya. Karena Allah itu ahad, ilahun wahid, ya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'un alim. Ya. Wala ilatin kan ora nganggo alat, innama pestine utawi amruhu perkorane Allah idza arada syai'an tetekalane ngarepake Allah syai'an ing maujudake suci-suci ayyakul lahu kun fayakun ing nindakake dawuh Allah maring syai'in kun fayakun in ara syai'in ain waku inuku sira mongko utawi perkara iku bakal maujud wa annahu la yaf'alu lan sak temen Allah iku ora gawe sapa man syai'an ing Allah ing suci-suci. Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau menciptakan sesuatu itu hanya dengan kun fayakunnya, idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Tidak seperti kita ini, kita harus membuat apapun harus kita awali dengan proses, ya, proses. Tapi kalau Allah itu dengan kun fayakun. Kalau bahasa tauhid itu suka-suka Allah. Arep nggalangi bumi menungso sak isine itu suka-suka Allah. Makanya Allah dengan makhluk itu tidak sama dan berbeda, ya. Dan kita ini ibaratkan patung, tapi Allah itu hidup, urip. Gusti Allah itu yang maha hidup, urip. Nah, adewe niki kudu manut karo Gusti Allah. Harus mengikuti Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena kita itu kalau tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, maka tidak selamat di dunia maupun di akhirat. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lihtiyati lan hajati Allah, lihtiyajihi lan krana hajati Allah ilahi maring syai'i wa annahu lan sak temene Allah la yaf'alu iku ora agawe manungsa sapa Allah syai'an in suci-suci abasan krana dolanan ai bighairi tegese kelawan tanpa faidatin apa faidahe li annahu krana sak temene Allah subhanahu wa ta'ala hakimun wa ta'ala iku zat kang wijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau mempunyai hajat itu ya harus jadi, ya. Sekarang harus jadi karena Allah itu mempunyai sifat wujud, ya, sifat qadim, sifat hakim, sifat wijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat hakim, sifat wijaksana, ya. Jadi mau bikin manusia Adam itu termasuk hajatnya Allah, ya. Bukan hajatnya malaikat, bukan hajatnya iblis.
Bahkan iblis pun, Azazil pun tidak terima kalau Allah membuat makhluk yang namanya Adam itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sedikit dari saya ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Bila ada benarnya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.